Danas vam donosimo priču o Milici Veličković i Borislavu Terziću Terzi. Naime, njih dvoje su imali dogovor da će on upoznati svoju ćerku, ali je Milica iznenada promenila mišljenja zbog njegovog ponašanja. Iako je Milica tvrdila da će Terza moći da vidi svoju ćerku samo preko suda, situacija se promenila. Čini se da su uspeli da nađu zajednički jezik i da su troje zajedno proveli neko vreme. Danas su bili u šetnji, nakon toga, Terzić je prvi put uživo video svoju ćerku. On je odmah podelio emotivan trenutak na svom Instagram profilu, gde je objavio fotografiju na kojoj drži malu Barbaru u rukama i ljubi je u glavicu. Ovaj trenutak nije mogao da prođe nezapaženo. Njegovi pratioci su oduševljeno komentarisali, a podrška koju je dobio bila je ogromna. Ovaj trenutak zaista je raznežio sve i pokazao da, uprkos nesuglasicama, ljubav prema deci i dalje prevazilazi sve. Ako vam se dopala ova priča, obavezno lajkajte video i pretplatite se na kanal.